Iya ko na mga rin na pwede lali lang nga na isang buta harmonika kan. Din sa lako ke Princess Almira ang yung kutuwali ngayong iyan sa dera kadiri datu arsad. Sari pesana wantang
ino se da to ta ba mi le rai mana na ta mana ke da to sa ai da pamilya lo
mi dali bu ola wan nan na page re ku ino se para mata akaderi obe ro ramba ameli ai wow anak kata nama di desa masaru ni eman tuau si potare ayo baru berapa ramata dia ai na pagari ak ai na na kata ne aku me aki ai na gagi matai de na su lo tan tang ke desa nak kau bermakin gala di dia tu dia berapa miliar di dia tu kata tanah apa para mata ge anding nakata na pema ke nag ide mata ide na aomi ao na mi istuna ramuna mi istine mere ai ga na ko kairi ge ku gandi na elo tanah sagina waktu pemaakena si bayar mai ai de na gusto kandida made lagi perisi istangare ape ai kagi mata ida na miau na bere o sara kata ka anjokan ino se dato au ya ya ka ta me ke ai na sama staro koni manto na de to ta ami ai sulutan sari pesta bengkena berkai ya ben na gusto kan de me de gasti ai dola hai ni kagai mu ayo di kupmani bulu auge karare namune ako oro au nai di da to gari ai ami au ona so
lautan sara katakan dokan kagi pemakinagan iya ngapoy oh bae na apa makiai na ke anagina tude ande ai ngana baias naira pamili wow nakata na pemakino garo bulan gede ni ai ya nanangi kanu ama palangu ngapema ai na gai dumu ama dau sina kadigoma kai ta we ni pagali endi de uni sabu de re wa na sa de o pena ta so orang kai mani